evro kumbuna بلندا روبروبونا کرونا پارێزگەها دووکێ هاتە ئەنجامدان و هەمێ ئەو ڕێکارێت پول بەیانە ژمارە 31 یا لجنە بلندا روبروبونا نەساخیە کۆرۆنایە هەرێما کوردستانê هاتینە دەرەخستن ئەو بڕیار هاتنە شروڤەکردن û وەکو خۆ dê cêvecêbin. Kumbuna lejna bilinda me hemî muhawilatê xwe kirin ku çi renga em çi berbesta çênekên rêka jiyara xelkî da, karê xelkî da û qota xelkî da. Bez vêre tiştê ku biryar me serday hindek karin ku zor sanahî cêbecê dibin. Yani hiç hecetek namînîtin bu hawilatiyê me ku xwe lê bidete xweş. Hemî cihdê divekirî bin, çi cihnayê negirtin, bes hindek rêkar pêwîstin. Yek biryarî hatiye dan ku hemî kes pêwîst e vaksînê werbigirin. Bu hindek kesa zamanî hatiye diyar kirin. Mesela bu hemî fermanberê hikûmetê pêwîst e heta serê salê vaksînê werbigirin. Serê salê her karmendekî hikûmetê vaksîn wernegirin bî icraatê îdarî dê geldayê kirin û mecalê nadane ku dewama xwe bikin. Nisbet zankoyê û qutabiyet zankoyê û mamosta tebî mavê kêmtir e. Bu mavê heyvekê mecalê bi hatiye dan yani heta dîmaya heyva 11 pêwîst e vaksîn wergirtibin. Nisbet ew kesê ku serokar gel xelkî heye yani peywendiya rojane gel xelkî heye. Bu nimune wekî mesela sayık taksiya, sayık kursterana, minîbasana yani ew kesê ku şûlêwat gel xelkî mesela xudanêt restorana yani ew garsûnêt ber restorana şûl dike. Ev pêwîst e vaksînê werbigirin. Eger vaksînê wernegirin paşê sibahî mustaqbelî eger icraatê gel ve dahat nekirin bila ya bêgazin devî. Hemî cih dê divekirî bin. Bes her kesekê daxilî cihekê girtî bibîtin. Pêwîst e maskê girê detin. Mola, dukaneke, restoraneke, qaeke, kafeyeke yani her tiştekê ku tu daxil bît vêtin te mask hebît. Restoranê bu nimune demê tu daxil bî sermêzê te heqê hey tu rûniştî te mask pêve nebît. Bes demê tu radbî navfêrê hatû çêtiye vê te mask girê dabîtin. Tazî dubaret keyne ve tazî hêşta qedexe ne taybet taziya gelek cara ew taziyet ku xelkê me pişikdariyê tê dat ket yani kes koronayê emrê xwedê kirî. Gelindê ku em serexweşiyê li wat keyin û daxwaza silametiyê bû nesaxet koronayê dixwazîn lê ew kesê emrê xwedê kirî bi koronayê tekîd aylawî berkeftî hisabin. Taze tu yê çiye malawî yê çiye destê mirovê tu yî. Yani wate otomatîkî tu yê vê nesaxiyê belavet key. Berindê mesela taziya memnûen daxwaza xelkê me dikeyn ve her wesa daxwaza êketiya mamosta ayînê İslamê ve ayînê dî ewqafê jî hatiye kirin ku ew ji dê vî erkê rabin ser muxbera jî dihête elam kirin ku tazînînin daxwazê xudanê taziya dikeyn dewrûberê wat dikeyn ku sosyal medyayê cihê dî demê xeberê ve xerkirina kesekê radgehînin şimara telefona yet mirovê kûç kirdûyî têda diyar bikin bu hindê xelk bişêt rêka telefona serexweşiyê li we biketin wate tazî namînin. Her konferanseka bête kirin workshopek bît, konferansek bît, bîreweriyek bît yani tiştek bît ku ya zarûrî bît. Evet zarûrî nebin daxwazet nehêne kirin. Bes eger tiştekî zarûrî bît bête kirin mercê me wekû hikûmet wekû tendurustiye ve ku ew kesê bejdar bît ew layen berpirse ku daxwaza karta vaksînê lê biket. Li hemî dinyayê jî wesa ye. Demê mirov bejdarî konferansekê diket yan her rûniştinekê diket pêwîst e mirovî karta vaksînê hebît yan jî karta mu'tebera PCR hebîtin ku ev kese tûşiye wêdiye nebûye nesaxiya koronayê nebûye. Em dubare dikeyne ve me hemî muhawilatê xwe dikirî jiyana xelkê me asayî bi rêve biçît emma gel ev mercê ku me elam kirî. Ev merce jî hemî bûs parastina selametiya hawilatiyet Herêma Kurdistanê hêvîdarên hemî kes pêgîr bibin. Çünkü
تیمت ما ده گرم ده چنت جیا سردانا مول و بازار راه تکرن تاکسی و سیارت اوید بجنی نفر هلگر اوید کره پیوست دم کارت کن واکسین دانا بید نه دانا بید بوم هم یا وصایه دویتن ماسک گریدن اگر نه ممکنه توشی مفرزت مروره ببید من مطلق به خوشنینه هیچ حوالاتیه که هرم کردستانه خودینه که توشی سزادانه ببید قد خوشنینه بوم خودینه که صبحی سایق تاکسیه که تو 20,000 دینار غرامه بکی ما اوه به خوشنینن بس داخاز الواد که گیان مروفه که گلک بهاترش اوا سزادانت کو ام دانیان اف ریکارت کو ام دانی گیان مروفیل همی تشته که قیمت تره هیویدارین هم همی کس به برچاف ور بگیرین و محاوله بکن خو و دور برد خو و خلق دجی پارزین اوا مسئولیت کما یا انسانیه یا آینیه یا وجدانیه یا نتواییه یا اجتماعیه هیویدارین هم همی التزام پیدا بکن بله بسیار تو دلشاد ترابی یا استا وکی جناب تا واجب پیگیری کو دی پیرابون هبن برابرینه پیگیری کنم اوان ارن مایا دست نشان کلی چه پیرابونن آن سزانه بوان کس آوان آلیان اوی کو پیگیر نبن هر دل سر همان بریارید بری بن سر آستی وزارت و نافخو آن گوهرم دیده هاتی نکرن زانی ما چند اویدیت دانای ریکارد دانای آنجی بیشینه چند نوع سزا دانای یک بونمونه اگر حتی سر ساله پشتی سر ساله ام بزانین ریوبریه که دا کسی که دوامت کت و واکسین ندانایه بمبرر چونکه اندک حالت تای ممکنه مثلا بجنی حتی کسی که تازه توش بی نشد واکسین داید والحال بمبرر ام اجراعات اداری دید گل هم وی کارمندی کن هم مدیر واکن و ممکنه توشی اجراعات اداری ببین اجازه براتب فريقين مال بالراتب حتى فاكسين دانيت واجراءات تتقال مدير جيكين بسبب سستيابي اوه دي مثلا جها رستورانه که کافه که سیاره که یعنی هر تشتکی مشابهی و اگر اوه کارا جبجه نکنه قانونت بری چهنه لسال تطبیق کن برنده دوبارت کم اوه گلک بوما نخوش صبحی خودی نکتن بچین مثلا خودان رستورانه که همزانی دهاتی و دخل و محدود ما به خوشنینه توشی غرامه ببید بس بلا اوجی قبیل نکد که توشی غرامه ببید باور بکن صاناهی ترین تشته یعنی صاناهی ترین تشته مجرد توی بیجی جاره نسبت حوالاتی بود در و کاری ما چی بود بس ما ماسک جد بید گریدانا ماسک دید بس از ویجی بیجم هنده گاوا وعیه وی تشتی چید کد نو که ولات پیشکتی همی حوالات یک همی دکاندارک همی خودان تاکسیک همی خودان رستورانک او خود دمت بینید ایک کود داخل بیدی اولتش بشتید ویتن تو واکسینه چه تو ماسک گریده و حتی اگر تا کارت واکسینه نبید آن یا پی سی آر اصلا تو نشی داخل ببی بس اگه تو داخل جی بوی که یادان آجی ده هر بیشتر تگریده گلک جارا حولاتیت ما خلط تید گهن هزرد کن اگر ما واکسین دان آبید ادی ما پیوستی ماسکنی نه برو واجیه هم وید تو واکسین جیب دانی هم ماسک جی گریده دکتر روشاد بخمانم لباس نیوز دکتر وقت دیار خیلی گلک پیگیری وان ریکارا ناگرد روزانه بازار قربال غازیده هی بیماستی که بیکم آمد جبوی چندی دی چه هر تو جنابه تا بحثی تازیو کرد ای بولت شهیانا دید وکیلی من هیچ شهیانا دواتا قاعد دواتا جیب همان ترتیب قاعد دواتا دید وکیلی بن مگود همی جه دید وکیلی بن اما ویتن ریکارت خوب پارزی بین جیب جیکر بجی مفرزت مکتنا دانان ده بس با گدار که نهاواتی رو بیتیم جی بورس زدان آمده یا دو اگر جناب تارون که نگدا و سر رافشا پارزگاه دو که شلای کشا سلطمانیه و یا کو غاز و کو پانزین گشته که چهار سری هنه ظني وما فرزو صلاحياتي هي صلاحياتي هم نو بين السزادان بلکه هشداریه که یعنی هشداری او سزادان جهر هشداریه بونده که دوباره نبیده و اگر نه حکومت دمی بریاره که داد بو مصلحتها ولاتیه
و مفرز صلاحيات تنديت هي وبشتي فترة كودي كواف مهلة يعني تمام بالطبع ده إجراءات بيشك أو تربن جباش تنديت تنترله وهمي دنيا جوالتت تقريبا يابويا جزء كش حياتي تا بيت كارتا واكسينت جلدا بيتا جنت تو نشي نبتشي جهكي نا داخلي رستوران كي ببي نا سياري طيارة نا قطارة نا جشتا كي بكي نا شي داخلي مولا كي ببي يعني ولی هاتی اف کارتا و بیا جزء کش جیانا مروی هی دارین هم همه جیب جیب کن نسبت بابت سوتامانی هر وقت این آگدار و تایبت میدیاد آگدارن سوتامانی بلند بونا بهای سوتامانی همه دنیای ولی هاتی برمیلا نفتی ال سر $8 دا مثلا قیران بابت که مثلا گرانبون بابت که دی پیشتر یا غازه یا دیار بکو فتره که حداقل 2 هفته یا پتر پیوستی نوشن کرنا او وزگهید مید غازه هبو بس بو چی نهات اعلام کردن چونکی دابیتا مثلا کن نفسی و خیلی ده رژیم بتا سر اولی جهاب پیوستی بدو قرینه هبو دا 10 قرینه غازه کرد او نهات اعلام کردن بس الحمدلله و تقریبا 4 سر بو ایدی انشالله مشکل غازه نامید بس مثلا گرانبونا بنزینه گرانبونا بنزینه دیارده یک عالمیه سرتاسر دنیای بنزین و گازوئیل یا گران بوی بونمونه لیتر بنزین نوکل تقریبا اروپا پرانیا ولاتت وال سر 3000 دینار دایه نصرفید کمتر الویرا امید گل هنده کو بنزین بهتا بنزین گازوئیل نفت یا هر تشتکی دیگه بهتا ارزان کردن و دوید حکومت حریم کردستان اجیاپی وست متأکد مروجی کنبونا انجمن وزیران یا هیب تأکیده که جبابت توید سرکی سر مثلا 4 سرکناوی و اینا نخوارا قیمت تویه بس وید ام ویج برچافر بگیرین و ایدی ممکن نینه طول در و بشی بنزین و گازوئیل داخل که قیمت برینو که هر کسی داخل کرد اگر وقت پارزگاه دو که امراد گهینین هر کسی که بنزین گازوئیل مشتقات توی یعنی سوتمانی رنگه که گشتی داخل کرد هم ده اجازه دینه شرطه که بس یا درست بید یعنی نه هندک ماده بید هزار هندک ماده تاد بس فیت پامپ ترومبیلات سوتم یعنی ده چه فایده دا بیدن چونکه تا تشته که ارزانه کریه بس تا ویلای 10,000 دینار ارزان تر بوده بس ویره تا مثلا 300 یا حتی 9 میلیون دینار تا ضرر کری ام راد گهینین یا وکریه بو هر کسی که هر تاجره که بنزین گازوئیل نفت غاز هر تشتکی دی داخل کرد شرطه که بس کوالیتی یا درست بید یا آزاد داخل کردن اجا پاشی بلاکا کردم که انجا قیمت ها 500 اینن 400 اینن یا زیده تر بس مهم بیتم گل در را بهین که اف گرانبونا مشتقات نفته یعنی یا بورس عالمیه نک یا حریم کردستانه درست